Agit ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo anagpailingad itinagan Adelia. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngag kadagiti drama dito YouTube. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti maysa apasamak iti biyagmi amay palagip kanyak tunggal kastoy adumteng ti Paskwa. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal nang runa kadagiti anak analaing a makibarkada. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hay, una yun dagita nga ubeng. Dagitan sama matid dagitiin may itaya nagkaruling. Wan nga rod agsubli-subli dan summer. Malala, ingkan ikan ida, iti kasta, pumanaw dan. Mabitlaang, takitaak no adapay na bati a barbarya iti wallet ko. Ay sus, nabannog danton nga kanta. Ngam di ka pala nakabilang ititid mo Raquel. Ay kataguray da tagbilang akpayla ang itiitid ko kadakwada. Gusto mo't kit diya, tadanggan tayo pa iti kantada. Wan nga rod Umanay mat siguro da iti 20 pesos a pagbibingayan da. Anya mo ta 20 pesos nayunam Gusto lang day ta 20 pesos. Tane, saan lang nga isudat ang karkaruling? Sigurado, adan tumanin umay inton madamdama. At ito sa hagaso, inayon mo dito 20 pesos. Ne, nagdakalan ngay manong. Huwag nga ron, nagkalunay day ta anak ko. Umanayan day ta 20 pesos. Taubing mat dagiti ang karkaruling. Basta itid mo dito sa hagaso. Inayon mo, tay supay ang pagbibingayan da. Sa dino ti papadam, Jerome, nagkasukat ka ba't? Agpailiak na lang. Mapan ko singirin ti bayad timpaw it ko anatang inikalman. Apay no siya kung timapan. Weno saan ibaon mo laangan ni ading mo. Siya kon, tagumatak mo't lang iti sabidong apag-sprik inton bigat. Ay katagawid ka nga ron adagos, ha? Wen, unay kay lakid din aya. Inton kwan ni jay tumanan inuman ti pagdiretsuan ti naglakwam iti datang. Saan? Danag yun aya. Agawid ak agawid. Apa man na makasingira kung naklangarutan. Oho, jak mabati. Aging gaasaan ka makita dito'y balay, Jerome. Mamati kayo nga minadap no may salakan kayo nanang. Dula amin nga ibang pagam. Basta, agawid ka nga agawid. Tane, ado ti matrabaho jay garden. Un nga rod. Agawid ak nga agawid. Promise. Rabiing. Ngayon pa'y lang di anak mo Delia. Ay, huwin nga rod, Lorenzo. Sigurado ang nabarbartek tumaninda dya sumangpay. Uray kumamot no amuna amang idulin iti kwartana. Ay na, di mo namnamain akas talakay. Isulakit di manan ti agpapainom iti video okyan ni Wilma ita. Pinainuman naman dagiti barkada na. Ay, una yun na dyan anak ta. Imbes nga urnungan na ti kwartana, saan mo'y tamapan na lang iliblibre ka nagiti artek ababarkada na. Taytakit nga rod, tirigrigat na nga aggargarden, nagmapan na lang iliblibre ka nagiti babarkada na. Intunawan ton kwarta na, kasla ka nga agawin. No di na mo't ngamin amo ti mabagbagaan. Lakla kaya nun.
Ngam aging gayta, di pa lang nakam. Ay, wen nga rod Di pa lang arod mga asawa, barang maikat na mutan ti kinaartek na. Uncle Jerome, Oh, apa Elijah? kwarta man, Uncle. Manuti kayat mo? Uray mano, Uncle. Basta ikan na. Tapna day gatang ko ita ice cream ko. Ay, shock ngay mo, uncle. Ikanak mo, tagumatangak mo titi ice cream ko. Ikan kayo. Ngam masahin da pa ya. Sige, uncle. Agpaklub ka nga rutin, Uncle. Tamasahin da ka. Saya atan yung arod timang masahe kanya ka. Taigatangan kayo ita ice cream ya, wan. Owen, uncle. Well, Uncle. Kanya nga itinlutom apangaldawan tayo bakay. paksiw a bulilit, kan sinabawan a karne ti baka lakay. Nay, nagimasan. Nakalaam mo iti bulilit kan karne ti baka. Kat saan ka nasama ang nagudaw? Insangpet ni Jerome. Nay, nagsayatan nga nung kasta. Kat sa dino ti ayan ti anak mo. Aday jay likod, nakaturong itindayo. Mayat kanu ijay ta presko ti agin. Kat ingkang arod ayabanan ata gigiddan tayo abangan. Tari, mabisinak mo tayo. Bayam, tay turog na pay. Sigurado asaan matlaang ang makapaganda ijay, kanahang over. Ay, kat agaw ka nga rodan Tao mo natin na mangan bakit? Mangan tulatan ni Jerome mapaman na mabisay. Alawin. Mabiit lang nga rod, tay dasar kun ti pangaldawan ta. Manong! Oy, Manong Jerome! Bumangon ka ditan, Manong! Bumangon ka ditan, tagawid tan! Ha? Ay unay kan? Kita man ti kasta nga itsuraam? Uray ka lamang ngilngilaw ditan. Di lamat kan pagturturugam, gapo itinalaos abartak mo. Nay. Naiturog ko gayam dito waiting shed. Wan, pinanawan da ka dagiti kakadwam. Isong agmay-may saka ditoy. Na, nagloko dan. Ala, bumangon ka ditan. Tani, nakababain ka dagiti tattao lumablabas dito waiting shed. Mangilngilaw kan ditoy. Agawid tan tayong kagdigos, Manong. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. Ay sos, nabartekan barok. Ah, saan mo, Dante? It's light only. A little bit only. Kunak ko ma. Ay sos, agawid kakit din, tanay, rabien. Sigurado nga urayan dakan, iji balayaw. Awan, Dante. Di kagdanag. Tagawid akon. Ang may kanak man pa ito, may sa botilyang harap. Ay nasaanan barok. Di mon kabailan. Sapay agmotor ka pa'y nga agawid. Don't worry ka, Dante. I can manage myself. Sige, kiting. Ikaw na kon. Last battle, please. Husto nga rudan, tanay, na barbartekan. Agawid kan, tanay, rabien. Kitaman. Si kalaangan tinabati dito istor ko. Nagawidan dagiti kakadwam. Basta ikaw na pa, Dante. Please, promise. Maunin na itang order ko. Agawid akon. Apa man ang may boss ko ti last battle. Sige, ikan ka, ngamnay. Maudin at talaga dayto, Jerome. Oo, Dante. Promise. Ni Jerome may bakit? Di pa si Mapay? Saan pa'y buwet lakay? Ay, awan man nga rudan Sigurado nga agyan manin ijay inumanday jay iti manungal daw. Iibos na pa iti kwartana santo agawid. Lakit di Ay, unay. Uray kumamit no di na igastos amin iti inom ti kwartana. Ay, wen nga rod Dagitamit ababarkada na. Mananggod daway damit. Gon dawayan damot di anak ta. Gaputa amuda nga ada kwarta ni Jerome. Sige damot sige.
Takid nga Rod. Hinto nawa ng kwartada. Panawan dan tumutan ni Jerome akasla na lugi. Naimbag kumamat no amudamot nga isa ki anak ta. Saan ba't tanunalpas dan ti kay kayada? Panawan damutan. Masurunak man ako nakon. Anya ngay dagita insangput mo, anak ko. Jak amo ano anya dagita nanang. Kasla kape kan asukar met. Kan jak amo no anya dagita daduma anak kasupot. Tinapay samet kan palaman. Nangalaam ka dagita. Pinalingki ni Manong Jerome. Iso na lang tamadamaman ti inom da ije ayan da anti saling. Iso nga inyawid kun Oo, nainday jay akabsat mo. Talagan sa adinan maika, ti kinaman nginom na. Hay na, da kayon amis mo tinang ibaga iti day tananang. Ang ambay anyulatan Saan abale, tauray kasde nga artek, amo na mati ag trabaho. Uray artek, mapanunot na latamat ti agpalingki para kada tayo. Saan akas kadagiti daduma dita nga artek lang arudan, sadot pay. Oo, wan magkit di nidandanag ko laang mati kapsat mo. Amangan nuga po itinalabas apan naging inom na kat isunto ti pakaisagmakan na. Ba nag-asaan kumamat ama pasamak nanang. Ay, sapay la ko mga rod, takasta anak ko. At tutilistaan ti katagam, Jerome. Kompleto mo't lang ka dito inlistayo, tatang? Well, kompleto na ita. Kita ba na yung bagat, ang mga ano at damalipata magatangay? Manungay nga bunot alag, tatang. O manay siguro, kaya may sasakaw. Mangala ka mo ilagan, iti sabidong apang spray. Sige, mapanang nga rin, tatang. Agawid ka tagos, Talay, ano ti maarami di gardeng? Uwin ka ti. Di kayo madalagan. Agawid ak nga agawid. Dahanag yun na tatang. Siguraduam lang. Tano di ka agawid. Talaga asurutin ka dyan video kyan ni Wilma. Ha? Ni tatang mo, uwin ko naklang arudan. Di kayo danag. Tas anak ama pa ni Jay. Agawid ak adagos. Promise. Alayan nyo dahil tinanang. Apay na ito yung kwarta, Jerome. Kit ko tayo, Abay, di yung kaya? Ay, kayat ko, mas daawak lang amin. Italaang mat nga ikan nakiti kwarta, anak ko. Christmas nga ron, di kan kayo mat iti Christmas yo. Dahil ito mat para kini Raquel. Para mat kini Manang Gina dahil ito Kanda ito mat para kadagiti kakana ka. Oh! Nagsaya at kat kumano'y naldawa kasta anak ko. Una ko noy daw mat a Christmas, nanang. Anyang iganti iluto tayo nintong Christmas sa pang Noche Buena tayo. Ay, kada kayo mano anya ti kayat yung nga iluto. Kunamat ni Manang yung agluto iti salad kan spaghetti. Agluto akmat iti kan-kanan. Agtuno-tuno tayong tulad na. Masapak nga agpailin ton bigat. Tamabanak mga iti sida may tuno. Mga lagmot lang iti paltat. Na imas day jay kat apulutanan. Ay, kaduwan Da kayo latan ti makaamo nga agpalingki iti iluto tayo, anak ko. Uncle Jerome, kwarta man. Manong tiket mo? 50, Uncle. Nagbasidan nga. 100 ko naman Ay, sige, Uncle. Ato. Ay, yay! Thank you, Uncle. Merry Christmas. Merry Christmas. Siyak ngay mat, Uncle Jerome. Dahil ito'y mati para kin kalay ka. Wow! Thank you, Uncle! Merry Christmas! Merry Christmas mat kada kayo. Rihan, Laika. Agawid takit din, Manong. Tani, awan matla ang pagluganak nga agawid. Weno saan, itulod naklaangan, tasakan to agsubli. Aguray ka ni ti tricycle.
Ado ti agbiyahin ton madamdama. Sa dino ngamin ay ati papananyo, kat ni rabiin. Mapan kami pa'y kano ije piryaan. Mapan kami makipirya. Asino ti kadwam? Ni pare Jackson. Ururayot nga rutawag na. Di madla umawag ayun. Ikararag mo kid di tamangabak kami. Iti kasta, ikan kanto iti balatom. Ikan nakit din ay ti kwartam, ta amang ano ipaabak mo man amin ng ti kwartam. Madamdaman to. Ikan kanto inton mga baka ko ng langaro doon. Ikan nakit din, tapno ada pag meriendami. Sigin Awan nga rod barya. kadaytan abuo. Sigin amatan, mabisina kun mano. Atoy, isublim ti sukli Pailaan, saanan? Bagi kon ti sukli. Sige, bye! Naglukon. Oy, isublim ti sukli ko na! Bagi kon! Padahag ko. Sigurado ani Jackson na ito yan. Kung naktubay ka. Hello pare! Woy, umay akaw! Urayin na tadagasin ka dita balayaw! Nene, agad ano ka ay bakit? Itay ka pa'y akuti-akuti. Balikid ka balikid. Apa yan? Dagaanak nga raw lakay. Ay, jak makaturog. Kasano adagaangan ka ako nam? Kat no nalamiis may ti panawan. Malaminak tupay day. Ay, jak mo Lorenzo. Italaang matakastoy tirignak. Ay na, naalam da itan iti kanayo na panagkapkapin. Oh, kasta nga tangag paiso. Ikawan, bawasam kami na di panagkapin. Nang runa lang iti instant coffee. May mayat matlaang ti original na kape. Ay na, nakarkarumutin at tanrapait. Kit bas ito mulaang gamin at ikabil mo. Tamusan na napait, ay unay kat. Nanang! Tatang! Nanang! Dito trakil day jay. Huwag pasaw. Nanang! Ni Manong Jerome! Ano na jay? Bakit uwi ka? Mapantay tayan ni Raquel. Jerome, anak ko. Jerome, Maya. Manong Jerome! Manong ko! Dahito yan di magbagak kailangin ni kayong kamap, Jerome. Talaga kawan na sayaat nga itinda kita abaparkanam. Kita panday suda pa itinangirobo kayong ka. Una yan si Gastoy. Unay mo't langit hindi kastoy ngay naramid na ka anak ko. Ay, unay Awan konsensya tinangarami ni Gastoy sa anak na nila. Naskailangan ka malungsot. Hindi pagpalunan titawa ng arami ni Gastoy kankuana. Nakakasipat ni Jerome. Nakakasi ni anak na Lorenzo. Manong Jerome! Manong! Kilaya. Awanan ni Manong mo. Awanan sinakasing-sing patakapsan mo. Manong Jerome! Oh, manak ko! Jerome, Pagbayadan kita nangina tinakarami ni Gastoy ti anak na nila. Pagbayadan kita! Tisugat ket
ket mabalin ang nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita kat may papan iti asawak asigod nga isu ti agtagtagibalay tasyak kat nga rod ti adda trabaho na. Ngam idi isu na tinaaddaan iti trabaho ken napadas na tinagsweldo wenno nakaigem iti kwarta kala at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay unay kan, bigbigat nga matmaturog ka. Ang makaturog ang nga rod. Di maturog ak. Ay sus, awan mo, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biyagyo no kasta ti aramid mo. Nagdakkelan ka baki, ngam day tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat, awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan, taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pay laang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat, kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo laang. Di si ka kumamot ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta, maragsakan mo't ajay asawam. Kat husto na Di pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumangag dagiti karuba. Nakababain. Apay, di mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Husto nga rodon na anang. Alawanin. Aramida kong ti bagbagayo. Nasayat mo ta si mangpat kan bakit. Agina na kabailaan. Taos tunto-inton maluto tilutlutwag asidan tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya ngay nga rutiin luto maapang rabyan tayo lakay. Sinigang akar ni ti baboy bakit. Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso nating gatang ko iti sidain tayo. No kasta, nagatang mo nga rod amin ng dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kompleto ti mausar bakit. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat, kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ko ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwan? Saanin bakit? Inuta ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta kabaalak mo. Kan may sa, basit lang mo dayday. Ay katsi ka nga rod ti makaamu alakay. Angam no kasapulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan. Sana. Di ka kadagdanag, ta kabaalak alipasan dayday asisya. Danag mun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang ti mapan agpalingki ata ni talaga adyak masango. Wen, awan parikot iti dahi tabakay. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapanagpalingkay. Kang runaan ita amin, siyak ti agtagibalay, ken mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmat no ko ha. At least, saan ko napampanunuten dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit. Syakit di at rumbang agyaman ken ka. Tas ka ti agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat ang mga no agpadat ang awan trabaho na ita.
At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay itibisin asi mumulagan. Ay, Jack mo't itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabahom, ay ikarigatak mo't at agsapol iti panggatak ng pasparigan. Nga ta? Katuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mat nga iti awan ti bilib ko kan ka, Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaang? Dahil bag nga oras mo, Oliver, anak ko. Ah, na kayo magkananang. Umunag kayo Yung kayo agkapi dyan kusina. Ipagpabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Day, si kamot nga agpaison taglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rin trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno kas kasano kat matulungak latamit asawa. Di mo't isumot lang ti kunayo iti kanya. Ay kat nasaya at mat ano tinumpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Nanang, kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang arod ita dito'y balayaw. Uwain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubing. Isong agmay-may sakit at ito'y balay nanang. Apay no padasamot nga minti agsapol iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. Isong nalaan ta talaga nga awan pa nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Mano atawon meten ati asawang tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang ngarod, asika kumati ag trabaho para iti pamilyayo. Agiddantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga rod, Ruby. Talaga nga ag-overtime mak, ta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobra maddaytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan maysa, amumat asyak lang ang tagtrap-trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga minilakay mo iti kasta, adda katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat lang mabirukan na. Tapno dua kaming ton nga adda trabaho na. Sino di kinasarita may ti cellphone bakit? Nabayag kayo ba't nagsarsarita? Ni Roy aka anak lakay. Di ka kaisuna ka anak ni kabagis mo, Felix? Wun. Apay ka nung nawagan na ka bakit? Damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin amakunta? Di namot kanu mabirukan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrab-trabahuan na iti security guard. Kat ni Oliver ti kunana nga irekomenda na. Ay, kat nagsaya atin nga, no kasta bakit? Gusto mo't tapno agtrabaho mo't di anak ta. Talay, nakababay ni tasawa na. Mano atawon mo't ani Agnes nagtrab-trabaho para kanakwada. Day takot nga rod lakay. Iso amapanak ijay balay da itamat laang. Mapan ko itad kin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta makapagkinuntag da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanunin san Roy iti trabaho. Ha? Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay, kat mayat Bayat talaga bakit? Ngamin, saan lang basta security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan. Am muna ka no ti boss iti dayjay nga agency. Iso ang mabalin na nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay, bakit?
Kat anyang iti ko nam apagtulagan ka. No bilang tamaawat ak iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Ha? Wala, tas si kantumot ang tagtagibalay. Sikat yung mga sikaso kadagiti anak ta, tas siyak tumot ang tagtrabaho. Ay katwan day talaga yam. Kay kayat kun atap no makainanaak ngat tani. Manu atawon mat asyak tinagtrab-trabaho. Wala, aginanakamot, tas siyak mat tagtrabaho bakit? Sapay la ko mga rod ta maawat kamutan iti ibagbagam anag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit? Ngamin, adda ni kasinsin Roy jay. Isukan unti makaammo amang isirrak kanya. Yes! Yay! Addan trabaho bakit? Agpaiso? Wen! Ay na, nagsaya atan ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na at damot lang ang trabaho. Wen bakit? Siya akong tagtrabaho. Iso si kamutin tagtagibalay ita. Katwan awan parikot iti day talakay. Kat, kaano ka ngay ngarot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaro na abulan bakit? Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan apan ang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Wen bakit? Siyak pa iti ko nam. Kat no ingkari ni kasinsin Roy ti pan naka-ipromote ko adagos. Ingkari na nga iso ti makaamukan niya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam uray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gidya anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho. Wad lakay, naawat ka numot. Ay kat na saya at karon ano kasta. Kamaudyanan na at damot lang yung trabaho na. Wan, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumutan ti mga sikaso kadagiti anak da. Ni kanumutan Oliver teg trabaho. Rumbang laeng nga ni Agnes ti agtagibalay. Tay sukit nga ron ti babae, bakit? Wan husto mo't kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko unti mababain kada abalayan. Agpanatan bakit? Oras siya, kastaunay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadan trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda ijayrwar ti kasarsaritan. Wala, tapno mangeg mo ti bagak. Dahil tamot lang kami ng cellphone mo, tas asikaswam. Na, Isaganam ti pagbadok, agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, dahil talangan mga isuot ti aramida kinton malbasak ng digos. day taman ni. Iso ti nakadisto di tayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay, Day jay mano, adda iti rabaw ti TV. isaganam ata mga lumalipata. Wen. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin, basta siguradum lang nga nakasagana amin na gito usarat. Nakasagana nga rod aminen. Dagulit ka mo. Sige nga ron tagdigos akong. Tani, aldawon. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yan ti asawa. Agkaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Agdaag dito sila agsuksukata, apaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Agkaiwara mat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan atane, nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Ay wan, itimplanak man kititi kabay. Kun iaramitan na kiti sandwich. Tamirinda, kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramidam, di si kan ti agtimpla kan agaramid iti sandwich mo. Si kamot ton atane, amumot ang nabambanog na tao. Pag Serbian nakmat ita tas siya kamot ti ada trabaho na. Oliver? Ala na, ingkan iti pangibabaw na kan ka. Agawam, tanay, makakapiyak una yun.
Agnes, iyawatan nakman pa iti tanaw. Diyan na lamis. Ikami taais na. Mabit lang tani, jak mapanawan ti lutlutwag, ang mga numaksat. Ay, una yan. Mabitla ang makain inumak una yan. Wan, mabit lang, umayan. Agawa ama. Oh, adto yung tidanong adaw-dawatang. Urek lang na bang arang kami nung itinalami sa tanong. Tachinelas ko ay. Sa dinutaan na. Day taman ni adda dita sirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Ay unay kan Oliver. Nagasidag lang arudan kan ka. Ngumpayawat mo pa ila kanyak mat. Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo na siya tagtrabaho. Nalipatam sa mo na siya tagsapsapol para iti dito ang pamilya. Nalipatam mon, Agnes. Ay, mana. Tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka. Tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtumpal ka mo't lagayam. Nagadupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito ibanay. Wan, talaga nga yung gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga main nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na, kaslaling mas tugmatan. Anya, Day tatipod no nanang, kunang metlan asinon. Agasang man ta naglaing nga agibaon, uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. ay kat ano sa mun ati asawam, anak ko. Ang mga nunabanrugmet iti trabaho na iso akasta. Ti kanyak laang met, no nabanog, ibaga na saan akas jekit din ti trato na kanyak. Sa bagay matki di ay kat kasaritam to aji asawam, anak ko. Damagam no apay akas tamot tanti og ugalyan da. Ay nasaanan nanang, bay amon, sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho ka nakasweldo laang, kunang metlan asinon, ngima tumatan ti purwana. Ay, masurunak. Sa dino tinanggap po, Agnes. Naggapuak ijay balay ti gayim ko. Anya tigin nagarami jay. Adala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho da ita. Apay, nauma ka na ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan ta day takitin mapan makichismis na aramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kasakit din di bagam. Kat por naman. Mamwakla nga da sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver, Ato iti soldo. Si kanti mapanagpalinggen doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. San man nga minatilag at gatangab. Nagiti importante lang tapno makatipid tayo. Wan, di ka agdanag, taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino manan ti pagpupudutang? Nagitawaran ba'y na pasipsip yung opisina? Ay nam, masuro na ka talaga. Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanya, kapuiti ka na yun na panakaladaw ko. Katidakas na, natanunan nakpay ti headmi ang nakaturong ijay site. Anya? Salbag kit eh. Inapalan laklakit eh. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak,
Inigkat na kon. Kunak man numadamatipan na kaiproseso ti lisensyang ka security officer. Diya ko niya asikaso Taing karimot nga rod ni Kasinsin Roy nga iso ti makamukan niya. Nagtalagak. Takuna namot nga adam amuna abaker. Nga, ay, awan mo't na ramidan na. Idi inikatdak tinangat nga itong official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker wenno kapit mo ket maaramid mon ti kaykayat mo. Nasaysaya at matlaang no agdalan ka iti umno wenno legal a proseso. Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsin Roy. Saan mo't gayam? Awanan na. Awan man ang trabaho. Bakit? Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga aging gaita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbagak iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang ang kanyak. Nagyaman na ka? Nakapay mat ngamin nga aging gaita katsak pa lang malipatan na diya Mariel. Ivan, Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangsukat na kanyak iti sabali a lalaki. Nagsakit. Nagsakit, Tricia. ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kukutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Alan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din mabarte ka, kat jak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Oh, cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumaarumwarin ton malan. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumot lang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam ha? Ngam saanan nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sa kadagiti nginginaan na restaurant dito syudad. Ay kat pakaragsakak unay ano pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan man, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay.
Nobyong ka din ni Ivan, Tricia? Ah? Ni, apay mo't anak ko nam ti Arlene. Una, tamasansan mati irurwaryo. Kan sabali ti closeness your friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man, anti naman nagpaliw mo ako, nak. Ah? Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa niya agnobyo niya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga ron, at danto posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan. Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa'y ti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat na panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam siyempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga easy to get no bilang laang. Di mat ka break dalaang kini Mariel. Uwan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break na. Kat upat abulan matan nga aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kami tasukunan ken itulod na yung Ivan anak ka. Apay agar-aram ka di ken ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Uwan tatang, kat plano minti agkalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siya klamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa ka kitliya tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Uwan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Uwan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo ni Timabiin. Ay katwa na anak ko. Kanayon kami mutkat ang nakasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyaman ak unay nanan. Imbaglangan tanda kayo ti intad ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jak lamon. Pagyabanan mi mahet, gaputa si katiintid na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet kan nagagat ka pa yan ako. Una hindi tayo parang idayaw yung kanyak nanang. Ay kat siyempre mo't iso adimon ibaybayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang ang nagundawit orayan. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Uwan friend, kat agyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre, that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kun ti makaamo amang isagana kadagita abanan. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend.
Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya ka nagiti katrabaho ak. Tsaka matin napupuutan ti oras. Rabi ka kaya man. Nabartag ka? Kwa, Salman. Lakay lumak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kung ti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. Oh, ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silad ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak matla nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid daw na ti panagawid ta iti balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan Dagasan naktungaroda ni opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga Rod. Urayan kanton iti opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdanayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaw ay nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagakatalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay wun talaga na singpet ni Ivan balasang ko. Isu ti kasi singpetan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pa'y mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wen, ngamdiyo ka din iba-ibayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta na sayaan. Saan ka takasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kid ang tiyawis na katrabahawak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklangarutin. Dalag mo na ya. Isa nga naman kiti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, inkangarod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyan ta. Day jayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita ukman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdagiti katrabahuan na dagitoy. Aon nga ti makita ka sa bali ka chat na. Ay, nasubrak sa man ang tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito babae mati profile picture na. Adamat na palpalabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Unay anya ti aramidag.
Talaga, adyak mapilit tibagik ang mangayat ka ni Tricia. Ngamin, aging ga ita. Sikapay laang tipit-pitik to'y puso. Mariel. Anya ti kayat asawon na ito ay. Basa at ti siya ti babay. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ta ti agsarak. Iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat kuno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko, anya ti rumbang aramidag. Isuro na ko ma. Apo. Nasaya at matasimang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay inururay na ka. Talaga nga inururay ka. Gaputa da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabaulak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Ay. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya ka na. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbindot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyangam dahil dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Kat sapay ko matapod no lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pay laang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pay ni Mariel. Sumambat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Ngam inaramid ko mat amin na kabaalak ang mangayat ka. Ngam talaga ni Mariel latta tipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreo kastat, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kaya tamadadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata, tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbian kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, huston day tapanagin inom mo. Napartak ka. May anak ko malaang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliw-liwag ti sakit tinakam amarigrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang hindi mo kumamot papasan ti bagin. Si kamat lang ang tagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidang. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Ang mo siya lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kanlay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na.
Dayta garun tinakkel aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapan na kibutas iti imatang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriingkan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gusto na ita panagsangit mo anak ka. Maawatak tirik na. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyagay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabas ti makisila? Nagruna kahit nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Irumpay nga rabida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mulata. Itilikodan ti naramid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla nga ayatan anak ko. Tatang. Tinapatag saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray ko na ani Mariel pailaang ti ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarikat anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Saan na rin mangagpaabak ka? Ipakita mi ti asawam saan ang nagbidot iti panangikalay sanakin ka anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang mat apagyamanak. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam ni Syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang mat nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumdang tutel daw a maamiris na, ti kinasaya at mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.